Kuyohlale kuyintokozo ukukhuluma nawe kodwa-ke isitayela kubalulekile ukuthi inamba isenze kuphela kusona ekuseni ka-5 ntambama kakhulu iba umlandeli we-channel. So ungabe usebenzisa WhatsApp nama-SMSs kafoni kangupasonic sibheka la Cruella arona if ngifunda kahle igama Cruella uthi amen pastor. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza lapho udadewethu osashona engihubha ngesikhali yabo, so ekhulelwe kodwa kasibheke la isikhali lobe khupha ngesikhali ukuthi umuntu umejaha ngomenze umuntu ongasekho ujaha ngomenze lo ujaha ngomkhonto noma ujaha ngesibhamu noma ujaha ngenduku ezokulimaza uphawu olubi kodwa besenza kanje. Number 1 okujwayelekile uma uphuka la umuntu ongasekho sithandile uphawu olubi kakhulu uma ekupha ngento esikhali ngoba lokusho ngeze umufi osephenduliwe wabe sefumbathiswa isikhali ukuze amelane nawe yabo. 2 futhi kuyenzeka uma upha umuntu ongasekho ube uphawu olubi uma ekupha ngento esikhali osongile zama ukuvezela ngenzeka ngesikhathi lo muntu mhlawumbe encwatshwa kwenzeka bamfaka into nabeka intambo namphalisa mhlawumbe into esikhali seyabuya-ke manje lo muntu usezodla ekhaya yabona ovile iyafuna impilo lisho ukuthi azange ngesikhathi encwatshwa lo muntu nabe simfaka isikhali useyabuya usedla ekhaya manje ngoba mhlawumbe usewuqedile umsebenzi awenza khona noma labo abantu babeqinile labanye imali beka intambo ukuthi elwe nabo eyolwa nabo kanti nabo baqinile izinto sezibuye emuva yabona. So iyafuna ukuthi ikhulekise niphile niyihlole. Number 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi kwesinye isikhathi uma ubhubha la umuntu ongasekho sithanda ngiyophola uma ekupha ngento esikhali ngoba kungabuye kuveze ukuthi mhlawumbe kunesikhali esikulandelayo empeleni ngenxa yokuthi umufi mhlawumbe akeneme ngoba kunezinto ezingakalungisi ezimthinta futhi yenze kwesinye isikhathi uma umufi engalungisela izinto ethize bese niqale evula-ke manje evula izinto ezimbi zehle mhlawumbe kubantu bala khaya zibehle izinto zabantu baze bemlungisele lokho kufanele bemlungisele kona bebona. Asivale ngokuthi number 4 kuyenzeka futhi uthola ukuthi uma upha umufi kuba upholo umehupha ngento esikhali ngoba kuyenzeka ukuthi omunye umuntu uthothi wafa ngesikhali ngesikhathi yafa ngesikhali sangavalwa isikhali wangabheka wangahlanjululwa lento eyinxeba ukuze kuvaleke lento esikhali bese sebuya kabi-ke la khaya manje buya ngalento ahamba ngayo yabona isikhali selokhu buya afuna ukuyisebenzisa lakha ngoba ayivaliwe lento eyinxeba ayigezwe lento eyinxeba ayishandwe lento wafa ngesikhali yabona. Sabo kulo besibeka la umuntu ongasekho ejaha ngesikhali yabona. So be blessed.